Kublai pi baro shkatuk kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan menta kasingi kilong. Yo National Bravery Award u hybrid formi kongji bat wanam bok rani. Pen kuburam ke KSU nong thamaya ki samla bakur takma hakajinga kop karate. Sedangnya ki nong tray bank hasulong. Ban Rakhe Silver Jubilee uba AL Hek kat ba ka penthor kra kadang sadien ong uba pirung. Tementang ni phai ki khubor ki bakhambania. Ki argot ki hybrid na Meghalaya ki bala pediang ya National Bravery Award hinen ka singi arpu hriu terik ukala lengkot hanong ma Delhi na ki kamslor bakila le ban pelaj eme ki brio hadin bakila ngam jelop hakiwa. Kini argot ki hybrid kilong u forme kongji naka shnong kram East Khasi Hills but u one lombok rani na shnong dan arka Ribhoi district. Ka National Bravery Award kadeka khusnam ka baki ju ai ki khna kan thei bat shenrang na ka banta ki kam baslur jangki. Ya ketika award la ai do Vice Admiral BS Randhawa weni ki hedu ju ki sipai duriau. Ha ketika sngi la ya don rangkat ru u Air Marshal Sumit Mukherjee PVSM SC VCM bat u Major General Vikram Dev Dogra AVCM. Baro ki bala yo pediang ketika khusnam kilong san pun riungut na ki khat nyau teli ki jela. Haba kilawan phai na nong ma New Delhi ka Hills Farmers Union kala pediang buram ki hanong po kum kadak ban dak aiman si ki kam shlur jeng kini ki hebred ha ka jingalang pediang buram ladan uba Alphon Birth Karsenteu General Secretary Hills Farmers Union ubala sendra ni kini ki hebred shanong ma Delhi ka kong jasenta lengdo dekot jaka Hills Farmers Union bat kiwe kilong keme bat kiri orang ba Sungau kaban kong nga aingu yuble prakendra bulaya ya dayang akan nanti kanu kajaka kabing yedon bar atau ban nga sungau dap jeng sungkumen ro pangiyo kat kum kane kelar kat kane kabu pangiyo ban lichim kan National Bravery Award ndre ngile ngide tang kum ki kun kinong kendong ndre ngimpoi perkat ka jengmut jengalik ngampoi perkat ro và ngăn poi hadu une uput bang yo lichim kan National Bravery Award Delhi dari kajing don jungi Delhi ru sungudap da kajing sungkumen bang don bang lichim kata National Bravery Award kadon ru kajing sungau diau hangi watla da yo ai u Prime Minister Narendra Modi ru ki wan ai da ki he sipai ki he Air Force way udah uhe Navy, way udah uhe jung Army, way uhe jung di Air Force. Ada tak jeng sungkumen, habag kila yo ban wan ai maki kamen sim jung aru kadap tengah jeng sungkumen, bangi bakum kini ki bayarap lang yangi kiba senran yangi hagilinti ya kilinti ngai kuleru itu kiba layarap lang. Kibayodon Delhi san pun riungut kibayarap kidai ki prabayarap sudah kita dengan dap jenis dokumen ban ngayai kentu ya ki para semla ki para tan ki pradong makin long ki way ki baslur na ka benta ban kin yarap ya ki pra mensimbrio la ka long hakano ka bentaro ni dei ban long ka way ka teli ban ya teli pradok prasnam tang kita kumki ki jingerap popila yarap ba kuyo ya kena awak kajing yarap kejonga kadai tang baki ngam jelop sepo ndrei kajing mut jonga ngang ong ngam don ru kata kajing sungau ba ngala ban pelaj im ki ndrei karte jonga ide formi khongji ngasa am kram ke jing sungau jopi hadin bapila ayo priang ya kena awak jing sungau jonga hadin bang yok dia kene ka award ngadat jing dokumen abang layo kene ka award ndrei kegali yang ngadat jing subsid namar ya kene ka award msem la ai ka tiu Prime Minister jongkari ndrei kegali yang ngadat jing sungau kemen namar kilai ngut jongki ka spy jongkari India kila ai kene ka award way de Indian Navy way Air Force but way Indian Army kumki tarai ki jingerap bapila yarap da kun yo priang sun ya kena awak kapor bangi dang ngelik sum ngelik para kena te kawan kendit ka sau kawan kensan
ka ra itu ko ke kena ngatau siok sngo bakah la ka ong yarap ngala kloy ban le yarap bat andang le yarap hadin la first kensan ko msau hadin kala laj bian ka keti ndrei nga klem jing septing klem don ka mensim ka ega salandet ban jia ila deru dari tang ban yo ban play im yaka bat andang le yo yarap ngalara ka surut mau bat nga i bakal telot bat kala mong keti kejat ndrei ngadapat jisu kuben namar bang i bakal lari mensim biang Hai terai kata ka jingja kala jabat menno baca. Ka arhajar kat prane kat kendai ne tai ha perliur tarik dengan tip Hai terai kata ka jingja. hasno Kawang. kawa krem baki khot kawa baki den Teke ipat ka kubur papi dan ban ai siki ipat ki para samla la jadi para dok para senang. nga kumilade nga kentu bayaki para briu haba pisem ya ka haba pias ngau ba don menu perta bayarap bakhot perta ban yarap kloy ban le yarap kenang ban ya im para mensim te bat nga kentu para briu bah mau ba don nga menakani nga yo i bakas kumying baka ing kiap ki briu laingut ne saungut te kanno ngadap gajing sengam belung ke mensim haba yo sengau kum kita ban kentu para briu ladap yo sengau kum kita kloy ban le yarap kenang ban im ki para mensim briu Kinoyalam ka Khasi Students Union nong Thamai Circle kilapan ko burom ya saupun rengut ki samla ki balawan ra nam jingjob hakajia kop Kananjuku National Shoto Cup Karate Championship kabala long ha Dashina Nargul Gujarat kabala long ha nopra arpu khandai ro lai phautarek 8000 arpu ar kini ki samla ki bala shembanta hakate ka jingya kop kilong ki khot jakanong Thamai Karate Club ki samla ki bala ra ka takmak siar kilong khatwengon rupa arphongon badrnong khatsangon medal. Again, to just start with Gary Daniel and Maulong, New York. Great group, great thanks medal. Gary Daniel and Maulong. Because saya Patrick Champion, New York Anthony silver medal, great bronze medal. Patrick Champion, Anthony silver medal, great bronze medal. Because saya Lucretia Natia. Lucretia Natia, your bronze medal. Lucretia Natia, bronze medal. Because saya Beba la Aihun Tumpuy, Beba la Aihun Tumpuy, near your one silver medal. One silver medal. Because saya Ya Laya Risa Nuru, New York Way Silver, away bronze medal. Laya Risa Nuru, bronze silver. Kasunjuk kinong tray Bank United Forum of Bank Employees Union UFBU kalapan long ka jingya ki hakajan mit arpo nyaw tray ukala lengkot bandawana ki borjong ki bank ban nakasorkar India halor hinyaw tili kiman kijindawa ba kongsan kilong ban pentre kamno daka pension barem daka ba wengno ka pension ba thamai balajer kerteng kum ka new pension scheme NPS ban pentre kam ya ka sansngi shitayo ban tray bakta kata ban aishuti man ka sinsa jan jo katayo ban day ban thungkam bungut haki bank ban ai ka jingsha kri ka ba khamjanai shaki pal ba ki badon jinga day kam bat ki bank kinong tray jo ki bank ki badon hashlong kilas dang ka jinga khi ka ba kile thu bakin penjur haki singi banwan ka jinga khi kilas dang ka jing pertashla hata jo ka SBI main branch Shillong Snap na do bikis dang batray hado ikilaya katukan kisnam kajing siyo ka sabay kumjo bat kumtangi la ongru nagiliang jogi union yabi ban regularize no ne ban nikita ki vacancy ban taprio no andre kamne kumta kadaw kolong ba kapwa bet ban benduna ikijing not bakapwa bet ban outsource kapwa ban casual ba kasutho hakabakut hi kajudo long kadai yang iki kibatrai habai bagi jing long kadai syaki nak kapwa dan lele batkung brio bat kalau bertingdo long sisa ki bobol ki samlang isotho ki wat kamai kisni kakung ka record ngapet ka ki bale exams ki bangi ya nak Indian Professional Studies ka vacancy ka baki ai long tau financial year 2023-24 hak state ka jangi bososi kadai tang henry tili ki post line of SBI public sector only 6 posts
baka demand ke IBPS baka kedal ke vacancy untuk financial year 22-23 maaf ya kadang peduna bah hadu kata fisutu ke kumno ki samla kila banyo gam di kawai lagi demand kolong ke new pension scheme man lebih siya old pension scheme kumno ngila badan ke pension scheme ke new pension scheme ke bamling baka ni kajing give door ni inflation ke price rise masuk tu baka dan kajing mal ada ngila syam tat na syai sisi kadang kajing ma yang ini nama kadang jing ling bagi isu tu kadang ya kepuak inflation ke price rise ikan jing betul ayu lah syai ada isya be dengan new pension scheme kamu jing erap ini lah syai lah sisi hadir dengan syam tat dengan ladon kereta retirement di tak kita hi kawai bagi di mana bagi di badan no bang danglo ikan di kasuat berpadai kukuang tak ona hadir bagi di UFU kala ya ka jingtho badan ka strike kumta banyak ki khadu khanwa kani ka sarkar ka petha ya ka IBA ban khatno ya ka FBU sa kamin jo jing kren Uba predecessor Rumnong ukertong bala ju ai rengteng na kapenthor umkhra constituency na kaseng Nationalist Congress Party rengkat beruba Philby Lengdo Joint General Secretary BJP Mandal penthor umkhra mentaka singi ka arpohnya utrik ukala lengkon kilalit ban penyaso no elade sa kaseng Congress Party rengkat San Pautam kinong bujengki Kani ka jinglet penyaso jeng kini ki arngot kalong ban ai jing kershan pura ya ukertong kaseng Kongres ba PNCM uban aireng persya ya uba ALHEC kertong BJP na ketika constituency. Habaya keran syakilat pathai kubor uba predecessor ulaong ba ka jingwan kershan jeng u ya uba PNCM kalong ba uyo i ba ude ubre uba start ba uba syempang hakaliang ban tauan ba wan raru ya karoy kapar. Shu ulaong skosi ban yo i ya ka jing sa din juga penthor umkra Watla UMLA ka penthor umkhra constituency uba ALHEC ula rakhe ya kajingdap arpusan snem lani ka silver jubilee ya kajinglong MLA na penthor umkhra constituency hendrai kani ka constituency kadang saden haki babun kiliang habaya dai bat ki surok kilenti ki singken ka umbam umdi ki madan nale kai bat ki yeng dor bar snong bat ki wei ki jingdon kam haki snong ki thau si menong bahadu mentaru ompala pendan dangsa Tegi bapun pan kiwi kam kibangi la expect bagi long kam bagi nurlong hendai kam dan berkawi kam kebala kebai kum memeli ula mentulong kalau ka ike konstitusi bat kata ka perlong yang ayu aktif por lain bahkan mi isakmat dalam di wat langam sila poi katong hendai kementerian kebersihan manora ke jingkela ke pendongkra kalau keba kau hadu kadata ke kam hadu kadata iso dan box pun bangiyo kumba PNCM ba pi kambon pi gi press pi tibahas pang ini ilal ide ngong ya ibla ban lead sama de konstitusi ide smart man ila ban le bon ki kam ya keba ila proof ka tarang ba kapor ba ilong MDC kini gi Southern Penhongkrak Konstitusi Mohar Penhongkrak Konstitusi ba kapor keba ilong CM Kakam kebai lele, kilang kebakau dah berkata. Empat you semua ba po di sebang sila di forma, bagi dia schemes dah ki mesti ki ada kelai keluar marwai gitu ni. Kata kata dia kajing smart kajing sempang kajing. Bak pilai tip ilu aki por dan lagi para MDC ki por jong iba kira resign na ketuga post MDC hadir baga kawan ketuga ain hendai iba iya ini scam nama di beliau I don gajing simpang gajing te baka jingada ka pun nam ta kari kedek menri ini ndai kombalong ko pachong kra ko si on kolong ko bay kle mix balong aplengi nan travals with travals ndai klem artatien but this time iba PNCM inyo gajing job namar babun kiwei pati jak ndero ki doni kata keju gajing sam banora gajing kla hak konstitusi pachong kra porok Kajing rakhe San Posnam lani Golden Jubilee jo kasnong umtung lapan kut no haka arpo hendriu terik ukala lengkon 8,000 arpo lai. Kumban syupen kan mau yakni kajing rakhe dap San Posnam jo kasnong umtung ladap ple do MDC ka umroi haka khat san terik unai lar 8,000 arpo bat layo ban penha perdano hendin kasngi de urang pa kasnong umtung. Hagi benai balala ka komiti kala penlong kajing yakop ya lekai kiba kuntup ya ka football, basketball maupun kajing yakop shot yakop ruai bat kiwe. Lasami ki khusnam shi ki nong job hakini kajing lekai.
Hagani ka sengi penhap lama ki hybrid kila pen ia kiriam kela lani ka fancy dress bat ka drama lengkot na kilong kumi. Kinong penyat kila sa mi ki khusnam shi ki samla ki balawan shakmat ha ki jingpule ki samla ki bala le bha ha ki kam yele kai sports bat ka jingseng kam lajong. Lapun kup buromi ki rang ba ki bala batteng ya ka kam rang ba snong bat ki ba menta. Urang ba snong umtung uba revistar khar umnoy ha ka jingdon lang usorda na umkhet ba IK shadap kilong san mansan kilong kemi longkpa ki khun samla bat ki hybrid ulapun wa ya ka jingrakhe golden jubilee. Yo ialah ka snong ka thau ban suk ka sensyal ka khadar ban te ka roy ka kiu ha ke imlang ka salang haus nem ka khandai spa nyo pulai ka snong umtung kelami kum ka snong bapura na ka snong umket daga jing ibet ka snong umket ha ka bai ba warin mar banyang ilalong kum urang ba snong maningkong ban iba dwikshen khar kumor umusket snong maningkong Ringkat ki puat ki sam ki babiang ya ki bang apan scam pura ringkat ka jingtho jingtar hadu menta kini ka snong kala kentup ya ka dong umtung wei kulai solia bat nong teren ya ka ba ngila ai snong no ya ka nong teren pat haus nem arhajar khatsau kini ka snong lapan long ka kum ka snong daki lai phau tili ki yeng haus nem kakandai spa nyo pulai kasnong untung lajer nakakerteng jongka wa kabatut narat yang ngar syadu syani kini kawa kalayat lengba ban kendu ia lai teli kidong jong kani kasnong bait jungi kanong terian untung bat we kulai katkum kakhana layathu bah untung menswa Nidon yang kayo ke baju pelong man kata yo. Nrei nak kadau ke jingkut no jong ke jingkim untung. Kini kayo ke lakut no. Kini ke jaka jungi untung ke julong ke jaka pedeng. Akayo ke hat ke jaka jungi rek kai football. Siap kenam ki fit baju pelong nak kapor. Bat ke dairu ke pedeng haka babun ki tamasaya kelai ki jupelong hakani kasnong jungi ngila jumat bun ki jinglek men hakum kini ki por kum shibenta hake imlang kasalang hakani khlimbat ngapertu ya kini kirang ba snong ki blatre haswa junga ki blalen ladi bantre mon sumupha nak beta ke jungpha hake imlang kasalang Pada kitu ki kubor la poy bakut tarhadu banginde syambiang kublai shibun.